uyu munsi tugiye kurebera hamwe umugore w'icyamamare utaranditswe mu binyamakuru cyane, gusa akaba ari umuntu w'icyamamare, uwo nta wundi yitwa Uwicyeza Pamela. Uwicyeza Pamela abenshi bamuzi nk'umugore wa The Ben. Ese ubundi Uwicyeza Pamela mbere yuko ahura n'icyamamare The Ben yanyuze mu buhe buzima? Ese amavuna amavuko by'uyu mugore cyangwa se by'uyu mukobwa ni ibihe? Ubundi Uwicyeza Pamela ni umugore w'umunyarwandakazi wamenyekanye cyane mu ruhando rw'imideri no mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda, ndetse akaba n'umugore wa The Ben. Uyu The Ben akaba ari umuririmbyi w'icyamamare mu Rwanda. Nubwo amakuru amwerekeyeho atari menshi cyane mu itangazamakuru, hari ibintu bitandukanye twabazaniye byinshi kuri we. Tugiye kurebera hamwe amavuna amavuko n'ubuzima bwe bwite. Uwicyeza Pamela cyangwa se umugore wa The Ben yamenyekanye cyane ubwo yitabiraga amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda, aho yagaragaye nk'umwe mu bakobwa bafite uburanga ndetse n'ubuhanga. Yatangiye agaragaza urukundo rwinshi afitiye The Ben, ndetse mbere y'uko umubano wabo ujya ahabona yakunze kugaragaza amarangamutima yari afitiye The Ben ubwo yakundaga gucisha amafoto yo ku mbuga nkoranyambaga akoresha nka Instagram umwaka w'ibihumbi 2021. Muri uyu mwaka kandi yanditse kuri Instagram agira ati, ndishimye kuri uyu mugabo mubona, ndamukunda cyane kandi Imana imuha umugisha, yitwa Mugisha The Ben. Tugiye kureba ubuzima bwe mu rugo rwe na The Ben. Pamela na The Ben batangiye gukundana mu mpera za 2019, ariko bakabigira ibanga mu gihe cy'amezi menshi cyane. Nyuma yaho urukundo rwabo rwatangiye kugaragara ku mugaragaro, aho bagiye basangiza amafoto yabo agaragaza uburyo bakundana ku mbuga nkoranyambaga zabo. Muri 2022 bashyingiranwe imbere y'amategeko ku mugaragaro nk'abantu bakundana ndetse n'umugore n'umugabo. Pamela ni umuntu wiyemeje gukomeza kwiyubaka no kwagura ibikorwa bye. Ku rubuga rwe rwa Instagram yigaragaza nk'umushoramari ndetse n'umukristo wizera Imana, aho akunze gusangiza amagambo yo gukomeza no kwizera kwihangana. Afite kandi konti yitwa @fly Mama Africa ishobora kuba ijyanye n'ibikorwa bye by'ubucuruzi cyangwa ubukangurambaga. Tugiye kureba umuryango we ndetse we n'abana afitanye na The Ben. Mu kwezi kwa Werurwe muri 2025 Pamela ndetse na The Ben bibarutse umwana wabo w'imfura bise Paris Mugisha, wavukiye Bruxelles mu Bubiligi. Ibi byabaye nyuma y'uko mu kuza muri 2024 hatangajwe ko bitegura kwibaruka umwana wabo wa mbere. Twakwanzura tuvuga yuko nubwo amakuru arambuye ku buzima bwa Uwicyeza Pamela ataboneka henshi, bigaragara ko ari umugore wiyemeje gukomeza kwiyubaka no gushyigikira umugabo we mu rugendo rw'ubuhanzi. Abakurikira ibikorwa bye bashobora gukomeza kumukurikira ku mbuga ze nkoranyambaga zirimo nka Instagram, aho asangiza ibitekerezo n'ibikorwa bye bya buri munsi.